Ljudi, da li ste vi svesni da ovde prisutna Ana Brnabić je otišla toliko daleko da optužuje građane, studente, političke partije, aktiviste, da su oni odgovorni za smrt ljudi u Novom Sadu? I citiram, šta ste izgovorili? Mislim da je sve ovo organizovano, isplanirano, mislim da je nadstrešnica srušena kao početak obojene revolucije, kaže Ana Brnabić. Pa evo prilike da nam odgovorite ko je to srušio, ko je to organizovao, koje su to strane službe o kojima ste pričali, jesu li studenti, jesu li građani, jesmo mi čija lica lepite po zidovima, da su nam ruke krvave pored vas koji ste najodgovorniji u ovoj državi. Ej bre ljudi! Svi vide o kakvim političarima je reč, o kakvoj političkoj opciji je reč i kako oni vide Srbiju. Citiram poštovanog narodnog poslanika, pisali smo nemačkom kancelaru. Ajde, ste nemačkom kancelaru pisali? A baš smo se svi uplašili nemačkog kancelara ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije. A što niste pisali našim građanima? A što se njima nekada niste obratili? Nemačkom kancelaru ste pričali. A vi svaki put ovde kad nam pretite, vi nam pretite strancima. Vi nam pretite strancima ovde svaki put. I pisali ste evroparlamentarcima. Jeste se opet žalili na Srbiju evroparlamentarcima? Evo, živi smo se uplašili i nemačkog kancelara i evroparlamentaraca. Ali o takvoj političkoj opciji se radi. Koja svaki put kad im nešto nije pravo, oni trče, pišu, plaču, žale se, mole, kume strance.